Hello everyone, welcome to our Russell Live discussion. Pareng naina chatchajariba Russell Live discussion asigi. Mapan suba episode asida saruk yabingai gi hajirubada masagi asimba thabuk kaya kaithupiraga harau harau yabirapaitabakta Sir MD Nasir Khan, Director MS Creative School Kokta amadi saknairaba mind mapping expert amadi author bu Russell gi maikei talam oksabaga loinana thagatpa phongdokchari. Masiga loinana yengbiriba viewer punamakpusu taram okchabaga loinana thagatpa taram okchari. Aikhui ngasi aikhuina naina dawriba topic asidi how to apply mind mapping technique in preparation of job recruitment exam haiba topic adudani. Topic asiga mari lainaba wahang viewers singna hangningbala irabasu isagi comment section da ibiraaga wahang adu hangbirap yani wahang adu aikhuina lakhucharakani. Sir, discussion asi tongna hongna tawjarage. Sir gi life ki samlappa punsi wari amadi achievement singi maramda wafam khara thambiyu. Assalamu alaikum. Ngasigi discussion sida aibu khudong chawa pibibagidamata Rasi Coaching Institute haningai leitana thagatu hondu seri aduga sigumba yamna khudong chadaba kayana phallaga leiriba koigi state asida satra singi khudong chana bagidamata yamna maru oiba initiative khara institute asina laukat piraktuna satra singi mami mai oiba yaba khulwan kya tongan tongan resource speaker mayamama tawbiduna masigi initiative ama laukat pibagidamata so akoigi punma committee sinjaraga aigi maigidagi best wishes pijari aduga masigi topic siga mari lenana aina tongan tongan bokun share akhangba khara sum share tawjagadawri bani do share tawdringe mamanga aigi samlapa aigi upbringing sadagi aigi oribo jujiki status khara sum share tawjarabada aigi learning high tare educational products within the state of Manipur ai Manipur manungda adum aigi hawbadagina aigi aina tamjaruba level do fosi dum state manungda educational background se state manungda dum tamme mapana salaga lekto mate aduga tongan tongan ba field singda adum mayamgi matengdagi hai tare adum khara participate adum tawi aduga 2018 da thangna thangna koigi tongan tongan ba koigi educational summit sing 2019 da 2020 da 2021 da domain tongan tongan ba summit kya musu participate tawi dong sawa leitre loina na ai hoji pawagi aigi honorism sigi ai tare ne sigi mahai oina nungsibidana mayamna nominate tawbidana akoigi 2018 da so global teacher award ai saphangdai aduga teacher innovation awards in 2019 da phang aduga 2020 da Asian education award in amasu phangi aduga inspiring educators award in 2020 da so mamu aduga hoji pawbada ai tongan tongan ba larik khara so dum sum ijare adu ihalana ina ijaba laik se akoigi crash course mathematics 10 naina class 10 gi mathematics subject sida base over larik ama ihalana phongi adu hariba laik si phongraba matunda akoigi CBSE amadi computer examination da base over class 6 gi 10 phawagi mathematics akoigi reference book oina phongi aduga co-author oina physics chemistry so 6 to 10 gi phongi aduga reasoning class 6 gi 10 phawagi level da angang singna computer examination face tawbada line abagidamata reasoning tonga tonga ba level under leriba reasoning sing class 6 ki level 7 8 9 10 gi angang singna pairisidi yamna tough oiba computer examination singda hangba reasoning gi question singni adumaina adugi reasoning sima self keno tawraga 6 ki 10 phoba phomi aduga hoji hoji
mental literacy da id learning how to learn the base of like ama I draft over loire adu proofreading ke puno loire I process of publication ni atu bu matamda I chhatra sing amadi oja sing ku don to ngam jerani and I kanjai maram di I publish to bu process ya atu bu da loire ga I mayam da phangan ba horan adu main process ta leire aduga kainoni I si hojik si 2019 dagi horaga Manipur State textbook review committee and ACRT gi committee ama lay adu 2019 dagi horaga moi sahi gi adum keno to gani sahi to ding adum keno to biraga adum so adum ai member hoina textbook review to bagi team da adum yawaga lay adu se level curriculum and syllabus committee and ma so ACRT gi adu gi se member hoina adum khara keno to eduga ai sasi I educational qualification see BSc Fawasina Kenoda Togani science the mathematics the honors Togani and I master the Kenodo in a political science to interview. Ado lower Matunda mind mapping memory skills amadi speed reading the training sing I love adoga mind mapping the quick mind mapping the founder or Tony Buzan certificate course ama complete oraga akoge mind mapping gi practitioner certificate ai sapai jari duga uni variety the global career counseling gi certificate so ai pai aduni sarapa ai gi huje pawagi ai gi oiba sarapa wari mati ama sum share tawjara yam nuaijere sir makha tarapoina sir mind mapping haibasi karino haibasi mi ayamba khangna mi ayambana khangnade mind mapping asi karino haibasi gi matangda sugaina explain tawbiu sir mind mapping se kainoni koigi koigi thought process haitare mi webana khalliba wakhan se masi picturize tawba maduda koina tongan tongan ba kaino sing seasonary madudi keyword sing seasonary the keyword katana koigi color sing seasonary color seasonary sina koigi brain se color da yamna attract tawi ado brain se color da attract tawbadina brain sina koigi akoina pariba chumnagi normal textbook sing da yawarba mayek sing sidi yamna linear oiba aduga yamna monotonous oiba id color am khatang oiba id either blue or black color gumba are single lines straight lines ado koi straight lines the gauge monotonous oiba coloring haiba gauge sigi structure isam samna koi gi textbook sing da yawriba information mawong se koi gi brain gi structure si ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯄꯥꯊꯋꯦ ꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯀꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯃꯣꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯠ 1960sꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯇꯣꯅꯤ ꯕꯨꯖꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯆꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯂꯔꯁ ꯀꯣꯗꯁ ꯀꯤꯋꯥꯔꯗꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯗꯝꯁ signs, symbols, ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯐꯣꯝꯗ ꯅꯟ ꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯤꯛꯆꯔꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡꯁꯤ ꯋꯥꯏ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟट ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯠ 1960sꯗ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡꯒꯤ conceptsi kana kana sizinarami haragadi akoigi polymath haina khangnariba akoigi Leonardo da Vinci hairasi magi notes mana semami ba notes mayam singse akoina check tawu matamda color sizinaraga picture sizinaraga quote sizinaraga signs sizinaraga my notes singse mana semaga thambirame magi tonga don ba notes singi like sing ko leiri
ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯜꯕꯔꯠ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯠ ꯇꯦꯀꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯂꯤꯃꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁ ꯀꯂꯔꯁ ꯀꯣꯗꯁ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯛꯆꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯤꯛꯆꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣर्टेंट ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯜꯕꯔꯠ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯦ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯏꯁ ꯋꯣꯔꯠ ꯑꯦ ꯊꯥꯎꯖꯟꯁ ꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯜꯐ ꯍꯥꯕꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯣꯐ ꯚꯤꯖꯨअल ꯄꯔꯁꯦꯞशन ꯀꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯚꯤꯖꯨअल ꯄꯔꯁꯦꯞशनꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯄꯦशल ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦशलाइꯖꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯈꯤꯌꯦ 2560 photographic slides mana every 10 seconds ta slides se change tawraga mana masigi experiment se tawbu kana saurna pung tare kumba changi ado pung tare se nomada pulup tawbu nate my experiment se nomagi pung khara khara gi slides se mana sum show tawraga hauba numitagi na loiba numit fawde it takes some days ado pura loiba fawda mana 2560 photographic slides show taweba ado slide amamam si mana tonga mi ma'am amadane mana show tawrise aduga slide amamam si mana second tara tara picture ngatani ko ado yaw photographic slide hai tonga tonga bad makan gi picture ne adugi picture sing se mana experiment se tawba loira matungda tong makhal ani gi slide mana mu show taweba hojiki hana uthiba 2560 photographic slides ma adagi aduda yaudaba photographic slide tongan maga ani do compare tawraga aduda yauriba experiment da yauriba mayam singdu maduda makoigi information do recall tawbagi retain tawbagi hadi information retention haido adugi experiment do mana mathang mathang test tawrako matamda around 95% accurate oiba हाइबगे अर्थदि माइंड मैप तौरबा इन्फॉर्मेशन अमसी अखोइगी ब्रेन दा निंसिंबगी चांस से तिक मतिक वांगी अदु खतन नतना अखोइगी वियतनाम दा पोपा आइस टोयना मासी मीडिया आर्टिस्ट ने मा हुजे जे ब्रुकलिन यूएसए दा थबक तौरगा लेबने माना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थिंकिंग आइना क्वालालंपुर 2009 दा पांकोखिबा कॉन्फ्रेंस अमदा माना पेपर अमा प्रेजेंट तौए अदुगी माना प्रेजेंट तौरिबा पेपर दुदा कोई माइंड मैप हाइदी इंफॉर्मेशन अमा हाइदी पिक्चराइज तौबा इंफॉर्मेशन से हाइदी सम समना माइंड मैप ता बेस तौरगनि माना सबमिट तौरिबा पेपर से असिदा इंफॉर्मेशन अमा अकोइगी मेमोराइज तौबगी अकोइगी मेमोरी से अप टू 32% हेंगतलि हाई अदुगा तोंगा तोंगान बा तो एक्सपेरिमेंट सिंग इन डिटेल ओइन सरोय गे अदुगी एक्सपेरिमेंट मैन सिंगी समत तौरगा हाइजरबदा माइंड मैप तौरबा इंफॉर्मेशन अमसी मसिना अकोइगी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अमा लॉन्ग टर्म मेमोरी दे स्टोर तौबगी चांस से 40% हेंगतलि हाई असुमाइना पिक्चराइज ओवर कलर्स याउना कोड्स याउना रिदम्स याउना कोई ब्रेन की न्यूरल स्ट्रक्चर की मोंगा कोई माइंड में तो इंफॉर्मेशन से मसिना कोई इंफॉर्मेशन अमा कोई ब्रेन दा प्रोसेस तौरगा लेरिबे इंफॉर्मेशन से मदुबो रिटेन तौबा रिकॉल तौबा अदुगा मेमोराइज तौबा अदुगा एट लास्ट कोई इंफॉर्मेशन मैम सिंदो इन डाटा लेबे मतुंग इन आउटपुट तौबे यामना मतें पांगी हैना स्कॉलर मैम अमना रिसर्च तौरगा प्रूवन कैनोनी माइंड मैपिंग हाइबसे
Sound am to padre to se commento. Network problem leibra ke noi tem ta भैया होस्ट की नेटवर्क प्रॉब्लम खरा लेखरे मखा ताबो क्वेश्चन सिदी भैया कोई माइंड मैपिंग सी क्रमाइना यामना लाइना सिजिन गदगी हाइबदुगी मरमदा भैया ना वफम खितंग तंबियो भैया mind mapping line sijina base mind map sidi koi ila ila koi na pen gumba pencil gumba ma pairaga information sing magi setup tawagi niyom ma khak leje adugi niyom do mind map ki kano leiba hadi information leiba mind map se intorba kana gumba magi manaka gi madugi magi koi na kramaina information se mind map ki structure da ye kadabno adugi mawong do ngatan maga madugi pura full pe na tawbe are din ni hum sangi ko no magi pung nipan gumagi sang toraga isam samna nipal hum pun nari gumba sangi pura sigi ko samo na club toraga sigi detail me am simu tamagadi aduna tabida just ai gi lai pa ba yana ba gi ai gi no taking to ba yana ba gi exam gi preparation to na ba gi isam samna larik pa ba satra ma da mutin pang na ba gi da mati ai expert am gi mana ka dum phamma ga yam lai na ye ko gi ma gi structure ma ko sum tam ga da bani pen na ka pencil gum ba ma pai ga adai matin da fajana ye ko horok pa kan da di akuna tongan don ba colors makal ahum gum ba si na ga more than 3 colors si na ga ye ka do aduga ye kadasi akogi rule paper da di yadi akoi blank paper da A4 size na taga A3 size ki paper da ye kada नाम नुंगाइजरे भैया भैया ना ममल याम ना वफम क्या थंबिरी मखा तर कोई ना भैया कोई कैनोसी जनरल नॉलेज सब्जेक्ट कोई कैनोसी जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तो बकांदा जनरल नॉलेज सब्जेक्ट सी मरुइबो टॉपिक अमा ओइरी मसी सी प्रिपेयर तो बकांदा माइंड मैपिंग टेक्निक सी भैया कमाइना सिजिन गदबनो हाइबदुगी मतांग वफम कितंग थंबियो भैया general knowledge se magi terminology so general hire sini na ta ado exam singi ton be exam singi general knowledge ki yaw bagi moong se ke nei ado ahan badai na thaga do bai na prepare tor be examination sin pa me ba general knowledge ki area se kari no ai bom chu thang kam changi na traga na general as a whole ye no matanda general knowledge di day to day affairs of a country or be I natraga particular subject am or be I natraga igi psychology ki area da ki so hang be I adu general knowledge ki area city specific in general when you can the specific area the focus or the hang bana ta bunina ai monda yamna bas oiba kaino ma khak lei changi adugi bas oiba data ma khak aina masigi sida prepare tawrna bo ho na matamda aina koigi tongan technique sing adum sijina ba yai ado mind maps yu mapun sida dum makona general knowledge prepare tawu matamda pusin ba yai ado ahan da aina general knowledge ki preparation tawu matamda ahan da ko na da kale sidi timeline ma sem da kale aduga general knowledge ai samna learning sida koigi tongan bakra admi samna categorize tawda bada koigi kaino se
memory based information in memory based I bama adagi application based I bama adagi understanding based I bama tongan ron ba koi information sin sigi structure layjari ado isam samba koi history gumba ai tare adagi political science gumba adagi atopa topa subject ra layri ado makoi sing sidi koi memory based adoga facts based over factual based over historical fact में से भारत ना अगस्त की तांत्रा मगर 1947 निंग खाता में से फेक या न फेक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है मा असी की फेक सिंग से चेंज हो याद रहो फेक्स ने अदना सिगी मयाम सिंग सिगी अकोना टाइमलाइन अमा सेमगा अकोना स्ट्रक्चर तो बाय स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन अमा दरकार लेगनी अदुगा मगी जनरल नॉलेज सिंग से अकोना प्रिपरेशन तो मतंदा associations information से associate तौबा अदो associate तौगदे सी आईगी surrounding आईगी life journey आईगी family आईगी country आईगी state अदुदा अदुगी मयाम सिंग से associate तौबा इसम समना कोइना कनो से information अमा learn तौबा मतंदा आईगी surrounding आईगी association आईगी connections आईगी लोइनरी बसिंगी मरुक कोइना information सिंग से connect taunaba associate taunaba honaba aduga information sin retain taunaba honaga dogani aduga kaino se acronyms making acronyms se yam maru oiba acronym se agogi information ama memory da store taw number the process amani ado masi acronym system matamda se pramana da example am pige akogi planning sing अखोगी यूनिवर्सल एरिया प्लानिंग सिंह मेमोराइज तौबगी टेक्निक अमा इसम समना प्लानिंग सिंह की फर्स्ट लेटर है तारे अभी सिंगुलको अखोने सेंटेंस में सेम भी है मर्करी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून है ना मसेगी मैम इनसे पावगी मोता कोई माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स का है गसमाइन एक्रोनिम से मगा कोई इंफॉर्मेशन जिनसे स्टोर तौनबो होनबा अदगा visualizing maps akoina countries capitals adagi histories kumba adagi kenogumba akogi geography gumba subjects in si akoina political science kumba sigi mayam si learn taunaba hona ko matamda akoina masigi maps in si naraga visualize tawagi habit amaso akoina develop tawba darkar legani adoga mind map information से mind map तौबदे मरम सिना अकोगी mind map सिदा information अमा आइना यामना vast of information अमा से प्रमाण में Indian national movement है Indian national movement की अकोइना 500 words सांबा paragraph अमा आइना मधुगी information से प्रमाण structure तौरगा मधु आइगी memory दा store तौगदब नो है वैसे मधुगी information रो आइना mind में भी एक होगा mind में भी एक मतलब mind में एक तो इसे keywords इन 500 words से दा आइना साराना वही यंखई गुम्बा keywords खंडो करनी है दोगा मतलब कि वही यंखई मुझे आइना फजना restructure तौरगा mind में की form दे ये को मतलब दा मतलब कि timelines इन दो आइना फजना memorize करते होगा अरे mind में की technique सीधे ना रखा तो कि तमाइना learn तो होगा तो कि तो हम दूसरी हम technical काम नहीं आइना सीधे सुमाहाई रखा तो लोग नहीं आ रहे मरम दी अदु सुगाइना याम टेक्निकल ओइबा तामनि ना मदोम द चलगदि मो अदु खतन एक्सप्लेन तौगदनि सिगी पुंग होइरनि आय दोम द चलर होइगदुना स्ट्रक्चर से माइंड में बोले ये फोबो मतुंग दा कोने इंफॉर्मेशन सिंग से हिस्टोरिकल डेट्स लेरगना डेट्स सिंगी अदुगा प्लेसेस लेरगना प्लेस सिंगी अदुगा आइना केनो तौगदा माइंड में भी एक दो इंफॉर्मेशन दा कईगुंबा अखोइगे लमगी ममिंग सिंग यावरगना लमगी ममिंग सिंगी नत्रगना से कईगुंबा अखोइगे बैटल अमगी मरंदा मदुदा तोंगान तोंगान सिपाही सिंग अदगी तोंगान तोंगान मूवमेंट सिंग याव लेरगना अदुगी मूवमेंट गी अदुगी मरी लेनबा मयाम सिंग दाइना फजन स्ट्रक्चर तौबिरगा ब्रांच सिंग माइंड की ब्रांच सिंग फजन थंबिरगा मदु इंफॉर्मेशन से आइना मेमोराइज यामना लाइना अनिरा खकन पारगा मेमोराइज तौबा याबगी खुदन सागर लेगनी अदु खतनतना रिव्यू अदु रिव्यू से कनोनी स्पेस रिव्यू अकोना टाइमलाइन अकोगी रिव्यू तौबगी फॉर्मूला खर लेजरी अकोगी इंफॉर्मेशन हम रिव्यू तौबसे
अखोगी within 24 hours दा कमाइना तौगनी after 24 hours ना कमाइन तौगनी अदुगा कमाइना तोंगान तोंगान review 5 hour review method technique काइना लेरी अदुगी technician decision रगा कोई review तौबा दरकार लेगनी अदुगा आइना information अमा general knowledge की any topic अमा आइना information अमा निंगसिंग नबो examination के prepare तौना बहु नरको मतंदा आई summary sing information लोगा मरी लेना बस summary sing आई फजना पारगा भाग ताना बहु नगदौनी अदुगा information से आइना खंगी बा information खर से आइना अदुगी area दो फजना study तौरा मतुंदा आइगी खंग साना बा मरु मपांग दनी खंदे छात्र दनी खंदे नत्रगा family members की मादनी बवादनी से देशंदा even अयुम पालब ओरगना आइगी वार्ता आइना लान तो रुबे information से आई मकोई दे share तो बा मसिदना मसी share तो बगे काना बा मने information से आइना पाबगा दगी आइना information से पारगा आइगी short term memory दा लेरिंगे मनुंग सिदा आइना तो पमदा मुके information से share तो बा मतंदा आइगी निसिन बगे चांस से मो वाखलकनी अदुमा लेरे दगी तो पमना पेनोनी general knowledge सिदी यामना vast होइबा area खरा आइना मदु पानबो होनरपनिना आइना थेंगरिबा टॉपिक खुदिन मसिदा आई इंटरेस्ट लेबम संगी आई फिजिक्स की फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी की फोटोसिंथेसिस की पावे आई फिजिक्स की कोई की लेंस की मरंदा पाबो होइबे आई नत्रगना केमिस्ट्री की कार्बन एनिस कंपाउंड पाबो होइबे आई नाइस एग्जांपल खर सुंपी जबै वानी नत्र हिस्ट्री की पावे आई ज्योग्राफी की पावे आई अदो आइना पारिबा सब्जेक्ट से असमसी की एरिया से आइना हैना तब केनोनी सब्जेक्ट में मसी की एरिया से याम पानिंग दिदा काइना आइना अदुगी एरिया दा खनबा यादबा जनरल नॉलेज से आइना मसिदा मास्टर तौनबो होनरपदा जनरल नॉलेज के हेक लाखो इन्फॉर्मेशन मैम सिंग से आइना मदुगी पाखम पीबा ngamnaba होनरपो मतंदा टॉपिक आइना थेंगरिबा टॉपिक खुदिन मसे मसिगी इंटरेस्ट अमखक आइनोंदा जनरेट तौबा मखक दरकार लेबा अदुगा टॉपिक तो सब्जेक्ट खत नतना इवन टॉपिक तो फवाई आइना नुसीबा मसंबा आइना एडेप्ट तौबा आइना इशा सिदा मदुगी focusing power अमखक जनरेट तौरनबा अदुगा आइना पाव मतंदा इशादा तन्म फाउदनबा आइना सब्जेक्ट सी समसंदा संबलोंजा दा आइना पागदबे सब्जेक्ट सी आइना नुसी जनबा हाय तारेने मदो आइगी मागा आइगी मरता अफेयर्स अमखक लेबम संगे माबु हेक उबदा आइंगोंदे इंटरेस्ट पावम खक संगे मदुगी इंटरेस्ट आइना जनरेट तौबा ngamdragadi information do आइना आइगी मेमोरी दि स्टोर तौनबो होनबा अदुगा आमना चाव हबा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिंग प्रिपेयर तौनबो होनरपो मतंदा आइंगोंदा गेप खरदम लेबे याय अदुगा तोंगान तोंगान बा आइना साइ मेंशन तौबदु यावख्रे मेमोरी टेक्निक सी द तोंगान तोंगान बा मखल की मेमोरी टेक्निक सिंग लेरे मदुसो अखोई नसाइ ना मेंशन तौखिबा जस्ट एग्जांपल अमा नेमोनिक्स की एक्रोनिम्स आइना मेंशन तौखिबदो अदो एक्रोनिम्स सी नेमोनिक्स की पार्ट अमनी अदुमाइना अतोबा टोपा नेमोनिक्स मैम अमखक लेरी हिस्टोरिकल डेट्स का माइना रिमेंबर तो तौगनी अदगी नेम फेस क्रमाइना मेमोराइज तौगनी हिस्टोरिकल इवेंट्स अदगी साइंटिफिक फैक्ट्स अदगी स्टोरीज पोएम्स कमाइन मेमोराइज तौगनी हाइबनि सिंबा तोंगा दोनबा टेक्निक्स मैम अमसु लेरी अदगी ओवरऑल मैम सिंसे कोइना खंगबा म संगी अदुगा आफ्टर ऑल जनरल नॉलेज है सिदा current affairs हाइदी कंट्री अमगी नत्रगना लेबाक अमगी ओइबे आई अदगी साइंस की ओइबे आई नत्रगा डिस्कवरीज की ओइबे आई तोंगा तोंगा मरी लेनबा इनो नो नथोइबे इवेंट्स मैम अम पृथ्वी सिदा thousands of informations लेरी बनेसिगी information मैम सिंसे लोइना अप टू डेट ओइबम संगी जनरल नॉलेज सी आइना प्रिपेयर तौरना होना बदना सिगी मैम सिंसे प्रिपेयर तौरना होना बदा छात्र खुदिमक्ता थेंगरिबसि कइनोबा टाइम मैनेजमेंट के सोबा प्रॉब्लम अमक लेबा दुगी टाइम मैनेजमेंट सो अखोइना इन्फॉर्मेशन मैम सिंसे याम स्ट्रक्चर्ड ओइबा मोंगदा माइंड मैप सि ये थोगा छात्र मन प्रिपेयर तौरगदी दुगी टाइम मैनेजमेंट सो सो मतेंग ओइगनी अदु टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सि अखोइना 60s अराय दगी अखोगी कंप्यूटर का लाखबा दगी इंटरनेट का हौरकना लाखब मतुंगदगी इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन ओवरलोड होरपने इंफॉर्मेशन से नोट्स मैम अमा अदगी इंफॉर्मेशंस मैम अमा लेक्चर्स मैम अमा अदगी अकोगी पीडीएफ नोट्स मैम अमा फाइल मैम अमा आइदि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स अदुगा ऑनलाइन लर्निंग से तोन तोन तो ओजा सिंगी अकोगी इंफॉर्मेशन से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन अकोगी यूट्यूब दा अदगी याहू दा अदगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯚꯔꯂꯣꯗ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯒꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯍꯧꯗꯗꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ information overload ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ information ꯃꯌꯥꯝ virtually ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ hard copy ꯑꯣꯏꯅ textbook ꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ magazine ꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ yearbook ꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ information ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ prioritize ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯍꯧꯗꯗꯅ 24 hours ꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ prioritize ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ general knowledge की preparation ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ time manage ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ time waste ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤꯋꯔꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯁꯥꯔ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯄꯨꯁꯝ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯁꯂꯃꯥꯟ ꯁꯥꯔ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯐꯨꯜ ꯀꯟꯁꯤꯟꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯃꯦꯔꯤꯠ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯀꯦꯔꯥ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯐꯨꯜ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯃꯦꯔꯤꯠ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ हिरम अमदा फुल कंसंट्रेशन पीरगा होनबसिगी मेरिट अमदी डिमेरिट अदुदी कैनोनी हिरम अमदा फुल कंसंट्रेट हुजिक मतम सिदी माना हाइनिंग इसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मरी लेना ओइरिब्रा नत्रगा चुमनगी अखोगी जनरली हाइरिब्रा इसे सबसाना दिखांगरे दुबो अखोगी ngasiगी डिस्कशन सेगा मरी लेना आइना सुम हाइजरबदा हुजिक छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर तब पार्टिकुलर एरिया खरद फोकस तब यारो टॉपिक वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हंगी हिरम खरद फोकस तौर प्रिपेयर तब यारो तोान तोान सब्जेक्ट एटलीस्ट माना क्लास 6, 7 स्वाई होरगा क्लास 12 फाउबद अखोगी स्कूल कनो secondary school singda inter college singda tamniba koigi basic oiba information mayam singsi ai fadana masigi concept clear oinaba onagadobni every topic adu natragadi koina mana particular area kra da focus over say for example NEET IRC ma NEET IRGadi kanoni BIPC biology physics chemistry adu da ma focus over saktibi ai adu nataba atoba topa se ND haigera civil service haigera दुमाइना तोंगा तोंबे सेसिना लोगे एग्जामिनेशन मैम लेरी अदुगी एग्जाम मैम सिंगुमा प्रिपेयर तौबगी दमकदि सिलेबस तो याम चावबा एरिया कवर तौब दरकार लेबनिना एरिया खरदमा फोकस तौबे यारोय अदु एरिया खरद फोकस तौनबे दमकदि एरिया खरद फोकस तौबसे प्रमाणमनि छात्र मना जेईगी नत्रगा आईआईटी की प्रिपेयर तौरबा अदुदी आई सब्जेक्ट अकनब सब्जेक्ट लेजरी अदगी समना नीट यूजी की प्रिपेयर तौगे हरगदी मा बीआईपीसी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री दा फोकस तौब दरकार ले अदुम खरदना मागी पर्टिकुलर सब्जेक्ट दा फोकस तौगनी अदु नतबा अतै कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिंग याम जनरल ओइबा एग्जाम सिंग फेस तौगे हरगदी मा याम वाइड एरिया मा प्रिपेयर तौब चंगनी अदुना मेरिट डिमेरिट तो आई पाउम सिदा आई होप आई हैव कवर्ड एवरीवन व्यूअर दु न पामेबा क्वेश्चन दुगी आंसर दो आई कवर तौफ्रे नाइ खल याम नुंगाइजरे सर मखा तारक ओइना मेमोरी पावर असी हेंगतनबा टेक्निक खरा शेयर तौबियो सर मेमोरी पावर हेंगत पसिदी असी कोई आई इसागी केनोनी मेंटल कैपेसिटी नि अदो मेमोरी पावर है बसी मेमोरी सिदा कोइना
मखल अनी थोकना अमुका लेगदोइनी हाइदि स्पेस रिकॉल हाइबा मा अदगी मेमोरी हाइबा अदो स्पेस रिकॉल सिना अकनबे इंफॉर्मेशन अमा पार्ट बाय पार्ट आइना निंगसिंबा ngamba aduga memory sina space recall ji dum cover tawsile memory sina punba overall akoigi miyoibada ningsinba ngamba gi kaino sini aduga madai area do detail oina discuss tawdringa da akoigi brain sina information jing si kramaina lawsali aduga akoigi memory sida lawsali ba information gi akoigi senses five senses of the body se masina kari kari role lori haibu ki chaurapa ma masi understand tawa makak changi aina memory power se improve tawna bo na bada akoi haksan de yauriba tongan tongan ba five senses sina information mayam sing se lawsel lakadoini ado lawsel lakosida lawsel lakaga loina na mana tongan tongan ba thabak resu tawi ado thabak ra tawri si kaino da han da information se akoi gi brain sina receive tawe ado receive tawgadai se kaino dagi akogi meat tagi dagi nakong dagi adogi akogi skin dagi dagi naton dagi aduga tang akogi lekon se asidagi tongan do masigi five senses of the body se masidagi ne akoina information si brain na losali se aduga losal aba information se brain sina information se store tawraga thami tongan tongan ba brain di location sing de store tawra thami ado store tawra matung da man analyze tawraga information man si recognize tawe से रिकॉग्नाइज तौरबा मतुंग सिदा माना कैदोगेदा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अखोगी ब्रेन दा लेरिबा चंसल आगा लेरिबा इंफॉर्मेशन में आन से कंट्रोल तौरगा थमी दुगा मसिगी इंफॉर्मेशन जिंसे माना मैनेज तौरी ब्रेन सिना अदु तौरबा मतुंग दा इंफॉर्मेशन से आउटपुट तौरी आउटपुटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन असिगी आउटपुट तौबगी कैपेसिटी दुबुनी अकोने मेमोरी पावर दा लाकदिसे अदो मसिदा लौसे लेबा इंफॉर्मेशन मयाम सिंसिदा अखोगी अहानबदा ख्वाइदगी चावबा मेमोरी की फंक्शन मेमोरी की पार्ट अमा लौरिसी अखोगी मिचिनी मिचिना 40% मेमोराइज तव इंफॉर्मेशन अमा मेमोरी दा स्टोर तवनबा होनरको मतंदा मिचिना लौरिबा रोल सिमा 40% ऑफ द इंफॉर्मेशन से मिट की थ्रूदगी स्टोर तवी अदुगा ईयर दगी अखोना ताबदगी नाकोमना ताबदगी 25% अदुगा स्किन सिदा अखोगी फील तब फीलिंग्स है तारे नमसिदगी 15% नि नातोंदगी स्मेलिंग दगी 10% नि अदुगा तंग अखोगी टेस्ट महाउदगी अखोने इंफॉर्मेशन अमा इसम समना आई मिट ओसिलगा हैनो अमा चासेबको अदो आई हैनो नेबा दुम खंगे अदो आई गे हैनो दुगी महाउदु आइना पोतु उरबो मतुंग दाइना लेकोंदा हाबगा मदुगी महाउ अमा सुमाइना तविको हाइबसे मदु आई ब्रेन सिना खंगगा रिकॉग्नाइज तौरगा लेरबनेबा दुमाइना अखोगी पोट अमा अखोगी तंग टेस्ट सिदगी मेमोरी की पावर सिदा मान लौरिबा रोल से 10% नि अदो अखोइना आई ngasa haibada yaukiba akoigi recall to space information se space recall ena leiri aduga space review ena leiri ado memory power se hendana bo na bo matamda akoina tongan tongan ba activities kara akoigi brain training sessions sing so yam toina dum season nei aduga as a person individual oina satra moina adagi learners amoina oza amoina natraga parents amoina isam sam as a person आइगे मेमोरी पावर से तुम हैंडल हंबे याय अदो मसिगे तोंगान तोंगान बा आइना मेमोराइज तोनी बा पोट से करिनो अदो की मतुनी ना तोंगान तोंगान बा टेक्निक ले अदो जस्ट आइना सीजन ना बा आइगी टेक्निक खरा आई शाना सीजन ना जब खरा दम ले आइदी याम तोइना सीजन ना बा हाय तारे अदो आई मैं अंदर खरा दम शेयर तो जगे अदो अहान बदा आइना कैनो तोरिबा मेमोराइज तोनी बा इंफॉर्मेशन से मसिगी regular interval of time da ina review toba masima yamna maru oire ai yam toina season nei adum angang da like tambibagi oigera nataga ishana memory de store toning ba information amo oigera madu ai yam toina review tawai adoge masigi 5 part season raga idum review tawai aduga mathang da information ama aina madu review tawba nataga information ama ai gi brain se store tawna bo kona dingai da meditation आई meditation adum tawi meditation से अकोई न मिट उछलगा आइगी कनो मयाम सिंग से अकोई मिट न उरगा अदगी नकोंग तारगा अदगी
tongan don ba senses sing lo si lebe information mayam sing masigi information mayam sing sigi yamna structured oiba mawong amada aigi brain gi tongan tongan mawong sing store tawba yana ba brain sida akoina information sing si brain da chang matamda akoigi neurons mayam sing se billions hundreds of billions akoigi neurons le brain da yaw ba mayam sing si information changa ko kudingi neural pathway maiden kaino sing si neurons sing si connect oiba moya connect oba matamda neural pathway and generate oiba sigi neural pathway sing generate tonga tonba information ni ai no modai gi brain si sangi ba se ai imana ba wari sabde information sangi class ma ina oja oina satra ta ku matam da no information sangi adagi ai gi phone dai ma ga wari sabda no information adum lai ai na minna tonga tonba scenery sing o matam da information sangi adumaina tonga tonba areas ta ai na lai ma pawda gi information sangi asigi information man ni sambo matam da ai gi brain si da neural pathway ma generate oy adugi neural pathway mayam singse chemical connections natani adugi neural pathway singse same matamda brain sida toxins mayam form toraga layeba adugi toxins mayam singse kaino ni akoi meditation tawba adugi nungdam da koina fajana brain si potha laga tumbi base asigi tumba adugi meditation tawba matamda kaino singse kaino taweba akoigi toxins singse clear taweba adugi toxins singse kaigumba clear tawragadi toxins se clear tawba hek loiraba matungdagi di aigi brain se yamna fresh oiba information singse anova information mayam amu lawsenabagi ready oiraga layeba aduna adugi matamda lawsenba information mayam singse aigi brain na yamna harauta yamna lawsenli aduga masi long term memory da sangan kibagi achoba factor amasu oiba aduna meditation is very important adagi atopa brain gi akogi memory power se hindana bedamakta mayam sin nabe avase akogi journey method kaina leri journey method se aina aigi yum gi surrounding obe aina traga aina yum dagi imphal over nunti gi up down chali ba mafam sida tongan don ba locations mafam sing obe amado se tawgi tongan ba si technique amakak lai ai adugi details chalaga de mo matan sang lo ghani na journey method aina leri adagi page method kaina leri adugi mathakta akoigi brain gi memory se hengatana bedamakta akoina yamna scientifically lana khanba haitare ne information amak lai keno aga information si like se akoina tapna pabaga yamna pabaga se akoigi comprehension gi level si yamna pabana comprehension gi level si wangi aduna akoigi khara yangna like paba haitare samna reading faster madusu akoigi memory power hengatna bagi example amane masi gi si yamna satra sinai ngonda yam question nang sir information ama aina yam tapna mayek amam ta understand to nabo ho naraga paba sina yam aigi memory da mateng oirodra ne yam kana hangi tawdadi ai masi gi akoigi brain gi function tawbagi tongan ba nature amakak lai isam samna ai example amakak pi jage nupa amakak yam na car amakak thawi ma 150 speed thawi car si yam na chali adugi driver si mami mana sim na satkani adugi speed to ai gi brain na control to ngami command to ngami maram di 150 gi speed ki hena yang na thoba driver su layeba ai sam samna atoba country sing india de ka hena bo leitaba ma de atoba country sing de route si highway sida tongan don speed ki tongan don route ka so semaga thamni se yang thau matam so adugi speed to dai control to ngami adugi 150 gi speed ta thau driver se ma gi brain si tan dharatana ma se ui bagi sang yamna ningani ma yamna alert hoigani aduga yamna tabna kana gumba mana 10 kilometer per hour gi speed ta car ma thau se adugi driver to probably ai ma yamna dum understand to ni khali ma ui ning bagi hasang tan dhapagi chances ya wangani ai bagi arthadi speed si akoigi brain sina yamna affect over podam oyaduna speed reading is so akoigi memory power hendatna bagi choba kaino makni adagi akoina ai sana mayam tu taunabra khande memory power se hendatna weda makta ai sana angang oine dagi sijinaba technique amakak lei masi mayam atai sing da viewer sing da masi work tawgani tawroi habagi di ai guarantee leite tawte de aingon da work tawi ai memory power se engala na bo na bodai na ngam oringe degi hauna
yam toina tawai nungti ki makti tawde but yam toina tawai aina haugalakpadagina famungda tummage ne changba matam pause masida aina tawkhiba activities yawkhiba class imanabaga thengnabda saruba wari adagi aina chaluba lam adagi aina thek ayuk haugalakpadagina tummage ne famungda tawa matam pawda tongan tongan be activities ta isa se engage tawrurini adugi activities mayam jinse tumam daida adugi sindo hey haugalakpaga brush tawba washroom changba irujaba walking chatpa adagi namaz sonba sumaina matang se tumam dai sida madu recall tawba ngamnabagi sum practice tawba adu sum practice tawba hafta muka practice tawro matung dagi di kaigamba regularly tawraga di aina pung kun mari sida haidi samna no magi day time sida pung ta kun mari obe pung manga obe pung tara obe adu dai ne engage tawriba mayam sing tum bi khawde engage tawriba mayam sing do adu recall tawbada adum next by next step by step adu in order dai recall tawba ngamai adu maina ai adum practice tawi madugi practice tawbuduna aina pot amakak haidi information ama recall tawrna bo hona bo matamda maduna so aingonda mateng oi adu mayamda kayam masi effective oigedabno adu mati ai guarantee tawbudi ngamde but it works on me aingonda de in person ai work tawi adu maina sumaina tongan ton but technique lairi asigi technique mayam singisi naraga koi ki memory power si improve tawon be ai ado isam samna memory si ai ishana senajaraga memory power improve tawhanba man natraga brain training session da participate tawraba matungda brain training session yauraba matungda memory power si akoina improve tawhanbagi even after sahi yankai suraba matung sahi humfu suraba matung da koigi brain power si yamna son thrakpa matam do adui matam do phawa koigi memory power si yamna sharp oina yamna young oina ai sahi age do yamjaraga so ai brain gi sahi do sahi नौथोक हन बहाई तारे समझम आई की मेमोरी पावर तो हंड्रगदी आई की मेमोरी की एजिंग दो यामना लेस ओ हन बहाई तारे ना तो माइना को तुम तौनबो की ब्रेन ट्रेनिंग सेशन सिंग लई अदुदा तुम पार्टिसिपेट तौरगा कोई की मेमोरी पावर से हैंडल हंबे yam nuaijare sir makha tarak oina larik paba natraga larik tamba kanda mind mapping sizinabagi kanabasi karino haibagi matangda example ga konana sarna khra haibi mind mapping की यामना चावबा contribution से छात्र हिंदा note taking सिने कोई ना उस क्लास में दा कहीं से ओजाना 1 hour की लेक्चर हाई गिरा न ट्रगा 45 मिनट की लेक्चर वगैरह मजुदा ओजाम में सी नहीं वो वही सी याम वही 1000 एंड अब मार्क्स नरंगने अदुदा lots of information ने पीरी से अदुदा पीरी वे information में आने से छात्र में की brain दा मधु कयाम डाउनलोड तो हुए है विदु ने मागी लर्निंग दा रिफ्लेक्ट तो रखते से अदो ओजा में दी ओजा न खल्ली दी आइना पुंग मगे लेक्चर माइना पी मतम दा आइना गान की वही में आने से आइना एक्सप्लेन तो मगनी आइना हायर मगनी छात्र दुगी ब्रेन द मालो ना डाउनलोड तो रगले हो रबनी छात्र दुना खंगबनी है ना खल्ले हब अदो तौदरी मधु नत्ती अदुगा पोड मसे नुपी मसागा नुपा मसागा कोई बॉयज एंड गर्ल्स लर्न्स डिफरेंटली ना लाइक अमस लेबनी अदुदसु फजन डिफाइन तौबनी आइना प्रमाण मदा से लोटस हाइबा फ्लावर से मसी छात्र मदा मसी लैसे आइना पाइरगा लोटस सी छात्र दो उनगा ताकदिने अदुदा क्लास दे यावरिबा फमिबा नुपा मसा मदी नुपी मसा से मकोइनी के अंडरस्टैंडिंग के लेवल रोज हारिबा नत्रगा लोटस हारिबा फ्लावर एनी फ्लावर रोज हो गया लोटस हो गया नत्रगा तो लयम हो गया जैसे एग्जांपल पी बे वानी सम सम ना टॉपिक अमगी मरमदा ने ट्रेन तो मतमदा छात्र नुपी मसाना पोतो की मरमदा माना अंडरस्टैंड तौबगी लेवल गा अदगी नुपा मसाना अंडरस्टैंड तौबगी लेवल का सुखेने है मरमदे मखोई की लर्निंग कैपेसिटी से तोंगान तोंगाली मोई की ब्रेन फंक्शनिंग तोंगाली अदो छात्र सिना अखोइना ओजा सिना लेक्चर तौ मतम द क्लास दो फमिबा छात्र सि नुपा खतरा नुपी खतरा नत्रगा नुपा गा नुपी गा पुन फमरा अनि दो खंगागा आइना कइनो से आइगी इंफॉर्मेशन अमा डिलीवर तौबगी स्टाइल सिसो अको खेना नकाले अदि मथदा कमिंग बैक टू माइंड मैप सिदा छात्र सिना ओजा सिना पिरे इबा इंफॉर्मेशन मयाम सिंसे using signs and codes aduga keywords sizinaraga pen natraga pencil na just they can jot it down pictorial form the kind of information si mana note taking lawgani madugi note taking lahoro matunda
oren class loiraba matunda yumda halaga oigera class loiba break oigera nataga nunda ngai tumam dai oigera madugi aina class tagi lorapa note taking mayam sinse aina note making aina madugi handana detailed oiba information se aina amuka note sida hapsin gadogani hairiba note taking tawraba information si koina note making amuk tawfuaba matung sidagi koigi 5 hour technique sijinaraga review gi pot amamuk lakadeni hai sinsi mind map ni ko loin tawgudesi note taking so note making so aduga review so aduga review tawbair sida mind map tawraga thamba information se review tawba kanda mind map sida di aige comprehension level se yamna wang thagani aduga aina pakadesi ondi keywords takta pagadeni aduna aina keywords kan paraga information jing store tawraga aina madugi information se output tawrako matamda aigi comprehension do ai isana same jaba wahi singda irakadogni na aigi writing du so yamna creative orakadogba creativity si so yamna wang khatpa hai tare aduna adugi information se kawbagi sang se yamna nemba aduni mind mapping gi kana basi atopa mana koigi space recall se recall to information se recall to bagi mong si so kha tongali aduna ni aina wahi technical term machine si space recall ena isam samna information recall to busida aina se aina imaga babaga yamna nungsina ing manungge wari sharing ada imana ba maga khatnaruba yam china khatnaruba yamna niyom chumdana khatnaruba launruba gi information ama madada recall to siloi khaloni ado gade aingonda disturbance dum like do ai maga babaga china sari wari da aige brain se disturbance tama lakane waduna akoina recall to the space recall kaina sin eba technical term se sumaina akoina information se space recall se sin ai kaino ga aina daka leibagi matungina daka leiba information se aige related terms related information se matang matam sana information se recall to halapa memorize to ro panishin halapa hai tare ne adugune akoina space recall aina technical term machinery se masisu mind map tawba information singna space recall tawrappa matamda ingonda yamna mateng pangi aduga mind map ki yamna chauba contribution ama haragadi memory skills ingonda memory ki power si yam wakal hanba aduga lesson planning se aina lesson plan tawba matamda notes ta yamna sangna each and every word sing keyword sijina dabida akoigi sentence iraga aina lesson planning tawba matamda time consuming amasuni aduga kaino singsi information mayam singsi aina mayam da present tawba matamda information singdo yamna creative oiba aduga yamna koigi kaino oiba what technical terms maru oiba terms singse si singsi sijina dabida akoina yamna general oiba kaino da generally aigi sijina riba aigi the way I output the information output tawbagi information output tawbagi mom se yamna creative oiba mong da ina express toba ngamdaba kaigumba aigi keno se information se mind map toba information na tagadi maram dai line by lines each and every bits the n is the mayan jai lo na mention toba mukda kala pa aduga mind map toba information the keywords sing gatang sing kado nina adugi keywords sing sidugi maram da ina aingonda layjari ba comprehension do sijinaraga ina information ama yamna creative form the express over yabagi kudong sa mo mind map na tigani aduga ina sai so mention to review to se review to matamda sentence paraga review to siti matam yam changi ai nga sai this is the age of information overload or ba age or kunina learners have to learn intelligently adugi intelligent learning lainabai da matani akoina mind map kaina lakri ba speed reading aduga memory skills isam samna mental literacy brain na pama monga igi information si online store to aduga long term memory de store to hanba aduga last but not the least in aroi ba phung loi ba dinate koigi accelerated learning aigi aina ngasai jo hai gre akoi mind map sina akoi information ama learn to ba yamna thuna learn to ba mateng pangi ado masigi accelerated learning se kya matik important hoi gaya hai ba aina ngasai 150 speed thauba car gi driver amaga adaga 10 to 20 kilometer per hour gi speed thauba car gi driver amagi magi brain functioning da ina sai compare to comparative information ama feature ki do aduni
adumaina these are few things, but besides this, mind map sina tongan tonba mind map sida akoigi keywords aina ngasai de mention tori the keywords is na the science and code is na ga akoigi spice na ga akoigi tongan tonba country singi leire the spice na ga mind map si am si nei haidi akoi only codes the signs aduga symbols aduga images kakta sizinaraga ina information ama si mind map to thambi ai adugi mind map si mind map to yi ba mi do natana to pa mi ama phona magi mind map ki information ta yauri si kari kari no hayo si khangba su ma wahi ma wada ma ko yaw daba only signs symbols colors codes and images si kakta sizinaraga ina information ama gi mind map ye to ba ai masum ba si kara spy gumana sizinai masigi technique adumaina mind map si akogi company corporate manager singa adagi matam amada huji pausu dum popular hoiba akogi powerpoint presentation se huji kan di corporate manager sing adagi tonganba company sing chalai reba mi singi lead hoiba leader sing di masumba slides powerpoint masi am se nadre mind map information ama just piece of paper da A4 amada yekhoga madu akogi projector amada page ama khatang display tawraga the information sing loina yauraga yamna creative form the present tawjabe ay tumaina tongan ba mafam singa tongan ba different types of uses like ay from the access roige ado satra like pariba like tamni ba satra mana aina si mamang da pantriba note taking gi note making gi comprehension gi creativity gi adagi space recall gi adagi memory gi lesson planning gi aduga review gi accelerated learning gi aduga exams preparation gi sigi mayam sing sida satra sing adum sijinaba ya yam nuwaijare sir makha tak poina sana lari khara phone khre haibasu khangjai sana iriba natraga phone khiba larik tu ga sab manaba topic ta leiriba larik sing kari khenabano haibadugi matangda sarna ikoida knowledge winabagi khara explain tobi like si dum ai kara sum covid ka adagi handak koi manipur sida yamna laitadabagi situation khara leiba yumdagi hethopa yadaba aduga aigi leiriba aigi khun sisu kara adum keno oiba kara conflict siga mari lena na red zone da leiba area haitare aduna yumdagi hethopa yadaba adagi school da hangba yadaba adugi am sauna gap amakak sum leirakasida yumda ammaga tummaga cinema yengaga koira salaga leiba mota adum angang singda aina contribute taw yaba kai kai no sum tawge na sum noma sum khanbadagi ai sum lai ngasidi han dai lari kha sum inaba tawge na tawraga han dai na class 10 da 10 gi syllabus da base tawba crash course mathematics 10 na amalai ama pongoni halan adogi lariksi atopa lariksi dagi dum khara tongali sina aina tongan ba sumnagi normal kaino oina form da guide oina form banataba aduga reference book ki type oina tawraga sizu is a kind of textbook aduga competitive examination prepare toriba satra mana adum sig pairaga sijinabada mana correct onini ba competitive examination do aduda mateng oiba yabagi mawongda ina design tawbani tongan ba silent features yaw like ni asida yaw silent features sida hanbada notes akoina makan ahum thongna yawe notes da previous knowledge ki notes ama aina hadi topic ama se natural number natural number se tamdringe mamanda class 9 pass aur aba 10 tamgada satra mana kari kari information previous knowledge fra mangonda yawgada bano adugi mayam singdo aina fajana define taroge explain to we bhaitare aduga key concepts textbook da id natural number aiba class 10 gi syllabus da yawriba natural number se ga mari lena ba key concept mayam ji definition mayam adagi pictorial illustrations mayam adagi symbols mayam adagi formulas mayam adagi tongan ba notes mayam short notes mayam ji se
ꯑꯗꯨꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯣꯠ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯐꯥꯎ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯞ every chapter the mind maybe out thengdi do hojiki fresh course mathematics ki ensida ina mind map chapter khuding ki mind map hi aga happy color one de hapa ngamde printing cost khara wang bai ta aduna I black and white ti dum haba ne aduga bosem corner ina akoi gi last 10 20 years board ki kam kam mong gi question sing hangi hoji ko da kam hangre aduga manaba similar over question side board da focus or question area chapter gi haita rene to ando chapter amam gi board sing na focus or area sing do kama mong da focus tori kam kam question hangre kari mark ta maina hangi aduga manaba similar over questions ki collection haita rene question me ama mano ubai san same questions yawe aduga reference book sing dagi makoigi copyright manghandana makoidagi dum kha wai ko su yawi makoigi like sing do reference book sing do ina mention to biraga adu main to ba features yawre aduga class 10 gi akoigi textbook ta yawri ba question sing adugi solution piba part am su dum yawre masida aduga yamna textbook se hojiki like sigi yamna magi focus area hairagadi aina chapter khudingi worksheet fazana design tawi अदुगी मथक्ता सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज की वर्कशीट सी कइनोनी डीपीपी की फॉर्म दा आइना डिजाइन तौबनी अदो मसे छात्र सिंदा यामना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर तौरिबा छात्र सिंगी दमकता याम कानगदबा अदि मथक्ता कोना सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज खुदिंगी चैप्टर खुदिंगी कोना मसाना कैलकुलेट हो चनबगी सेल्फ प्रैक्टिस की एक्सरसाइजिंग फजना डिजाइन तौरगा यावे अदगी मसी मयाम सिगी मथक्ता कोई mathematics olympiad adagi talent search examination amadi IIT gi damakta JEE ki prepare toriba chhatra singi foundation oiba aduga mamangda akoigi competitive examination sing da hankiba igi keno da mathematics olympiad kumba talent search examination gumba da hankiba question sing adu akoina IIT foundation gi damakta khallaga adugi area sing hapchillaga sigi mayan jinsi yawba larika mani aina han phong se sigi matung dadi ai sana keno tawdaraga phongba isa ai thanda ta phongba larik haragana class 6 tagi 10 phobagi satra singna kogi reasoning haiba koi competitive examination sing da yamna maru oiba aduga masio learning is all about thinking adu thinking gi part amani kogi reasoning se aduna reasoning se class 6 tagi 10 phobagi satra sida class 6 tagi 10 phobagi satra sina toan ba level ma gi lejari ba level du da tamba yaba aduna makoina hain competitive examination ama thara kuma tan su reflect toba yaba monga koigi kaino se reasoning gi license class 6 to 10 gi design toroga aduma ai phongbani aduga co-author da oina koigi aigi school da oja singa tanaraga अकोगी मैथमेटिक्स क्लास 6 to 10 CBSE syllabus ता base और क्लास 6 to 10 असिदा सो तोंगा सेलेन फीचर्स यावरी अकोगी बेसिक लेवल यावरी आदि CBSE की syllabus टेक्स्टबुक ता यावरी बा कंटेंट्स इन दो द बेस होबा अदुगा कॉम्पिटिटिव लेवल लेना अकोगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिंग दा हंगबा अदुगा IIT प्रिपेयर तौरिबा छात्र सिंग दा मकोगी दमकता फाउंडेशन होय याबा खरा अदगी एग्जामिनेशन सिंग जिदा ट्विस्ट तौरगा क्वेश्चन सिंग क्रमायना हंगी अदगी मयाम सिंग दु यावबा कोगी लाइक मखल मनी अकोइना अदो अकोगी असिदसो अकोगी सुपर 40 अंगांग सिंगी फाउंडेशन कोर्स नीट अमदी IIT की फाउंडेशन कोर्स तौबदसो अकोइना टेक्स्टबुक ओइना सिजिनबा लाइक नि अदगी क्लास 6 to 10 की फिजिक्स अमसुम केमिस्ट्री सु आईगी स्कूल दा ओजा सिंग तानरगा ई सासु सब्जेक्ट की एक्सपर्ट मक्ति नते तौबतदी आई न खंजबा एरिया का कंट्रीब्यूट तौनरगा आईगी सब्जेक्ट ओजा सिंग एक्सपर्ट सिंगा तौरगा को-ऑथर ओइना क्लास 6 to 10 फिजिक्स केमिस्ट्री सु पोंगी अदुगा होजिक मेंटल लिटरेसी द बेस ओवर लर्निंग हाउ टू लर्न द बेस ओवर समना ब्रेन ना पाम मोंग द इंफॉर्मेशन से क्रमायना छात्र न पागनी अदुगा पेरेंट्स सिंग रोल क्रमायना लौगनी अदुगा ओजा सिंग करी तौफम थोपा बेसिक करी तौफम थोपा
दरकार लई हाइबसिंग आदि छात्र ओजा अमदि पेरेंट्स का फोकस तौबा लर्निंग हाउ टू लर्न द बेस तौबा लाइक माई ड्राफ्ट तौबा लोइरे प्रूफ रीडिंग सु लोइरे पब्लिकेशन की आई हजिक publishers in wari sana publication house in wari sana daga madu process tawri atu matam da form na tawri yam nuajare sir sarna haugalakliba satra amadi job ki preparation tawriba satra singda advice khara pibiyu aigi assignment kara laige hairadi koi ge haugalaiba youth sing sena ahanbada please break your comfort zone akogi comfort zone si this is not only a comfort zone this is the failure zone nang aigi nangi comfort zone tu thugaiba ngamdragadi ai mai partner bo hona bada yamna achauba keno ba bottleneck ama oigani aduna ahanbada aigi comfort zone thugaiba makada ka legani aduga aigi area of interest aina pamisi karino aina oining si karino aduga aigi life ki goal si karino haibasi ai fajana identify tawbam changi adu identify tawdragati satra singna hoji koda thenari ba problems gi manungda akoi gi aigi babana hairi aina ai nit ki prepare tawraga exam tharaga nit crack tawraga MBBS tamu bugumba aduga tholaga aigi interest di nit oidaba aigi interest di Indian Army oiba soldier oiba gi mindset ama isada leiba adumaina yamna aigi mindset sida contradict oiba situation amada leiba yade aina pamise karino oiba si yamna clear oiba mchangi aduga aigi strength and weakness khangda dawni ai sagi strength si sana khangda dawni aigi weakness su khangda dawni aigi we leiriba weakness mayan jinse aigi strength to sijinaraga aigi weakness mayan jinse muthat dawni aduga aina pameba goal si achieve tawna bokona dawni aduga aina competitive examination amagi damak prepare tawdringe mamanga aina prepare tawgdoiba competitive examination se karino kari tawbagi tawgdoribno haibasi ai fajana identify tawthoba matunda ai gi oiba decision ama lawraba matunda aina prepare tawriba job to madu ai yamna nushibam san aina Indian Army oige haira ai NDA crack tawraga Indian Army officer oige haira gadi ai adugi position aina famgdoriba position do maduda tawriba thabak singdo aina nushibam sange loving the job aigi job to ai nushibam sangi madu nushibam ngamdragadi nang maduda strict tawraga thabak to nang dutifully perform tawba ngamoiba adu kamdabadagi ni hojik kaino singna akoigi officer sing tongan ton ba employment singdagi thabak khalak thaba mayan singna hojik prithvi da chauba crisis am oriba akoigi professionalism wala padagi corruption gi level wangai ba adagi doctor sing su patient amada kramaina wari sagada no si just patient si kaino na mi oiba mo na ai gi ma oina ai gi si oina ai gi san oina uba ngamatriba magi akoigi lupa chani piba ticket ama ka ga ina hidak ra igani to ga gi pharmacy dagi hidak lei ki dogni kaina doctor sing ka uba hore ba loina mukna te ko ai just particularly globally I state ki level la ngang jabna te generally high jabni adum magi kaino sendan pham pora mo na doctor na su patient urap do ID aina miyoi ba ma yamna awana tarba leina naraba ainu manung gi sen yam changaga da sataraga leiraba miyoi ba ma aina treat tobi ga doini aduna magi mindset si ai hacham ke kanthalla ga ai se afaba mi ama aina contributing citizen ama oira ko yari ko hai bi energy ma mon de pi bai mota sai thang ba khot pa du da ka tawduna wahi wata si nagdo se asmas na no laina asi naval oira kana purapa ka ne hit sai bi ko masin doctor gi padam oire ko dagi atopa officer sing so dum haide table da halla man sing chang da thaksi khasi yaw da bagi adagi police oigera army oigera yamna beautiful oiba monga taw da dagi tongan da ko nin da thodo me ama thok government or servant sing dagi tholai se adi me an sing thok na ba aina taw da thabak si karino adu fajana identify to thoga aina taw da thabak gi ai ge question ama leibam changi du yamna honest oibam changi ba adu ragadi yamna civilized oiba society ama set up tawda aina changda job to yamna chawba position ama oibe ai natra yamna pikpa clerical level gi job ama oibe ai adu oining bo is no ai chawkidar gi level da multitasking gi level gi
job ama oibe ai tawbadi aina tawgado si samasa contribution am pigado ne ba to gi mindset am ai mon fajana leiraga tawgado ba thabak to aina nungsiraga thabak to tawba makak changi madu masu ai job seeking youth singdai suggest oina sum pijaningi aduga atopa aina sum haijaning badi job seeking individual khudin makna akoigi aina thagado ba exam siga mari leina kari kari level leibano say for example I written test ama leibe ai adudagi physical test am ba ai sipai gumbagi oiragana ai medical test am gani natragana ai kaino interview face tawbe ai interview board member khara gi mamang dai phamaga interview face tawbe ai asigi tongan tongan ba level aina prepare tawbe examination gi tongan tongan ba level sin se identify to foga madugi tongan tongan ba level gi preparation ama so mentally ama di aisa na practically thawo oina tawraga prepare tawbam sangi even interview ka se kana gumbo jama gi mana ka phamaga natragana bai bundu level le imana ba manga tara round ka phaminaraga adum si di ai interview am law ne ka aina adum art of interview si so adagi so ai learning si di from different angles I learn to way dumaina aigi interview gi preparation tawgadabani dumaina aina face tawgadaba aina prepare tawribe examination se sigi tongan tongan ba level do aina identify to thoga madu ki tongan ba level ki preparation ama so ai tawgadakani aduga last but not the least koina always kawma lay kunsi evcd yamna amaga yamna nungsi sana na with a smiling face leminaba makar daka leina trane adu oibanina aina interview face obo oigera na tabe manabo wari sabo oigera kunsi evcd aina saluba aina leiroba mufum khudi makta please always carry a smile aduna this helps us in our health akoigi haksang dasu haksang phawdasu mating pangi du gai gi mental peace ama phangnaba honarakodasu just a smile it costs nothing aduna mating yam pangi aduga yamna fresh oina mind fresh oina yamna haksang tarutana na leibdasu mating oiba aduna please carry a smile always wherever you go adu hajin Thagatsari sir MD Nasir Khan Director MS Creative School Kokta mind mapping expert pu ngasi gi mamal yamlo wafum kaya ekhoi da share tawbiraga khangan bibagi damak matung tarakpadasu mamal yamlo wafum sing asi ekhoi da share tawbiraga hawgalakliba satra amadi youth singda kanaba kya pibine hebagi thajaba thamdai amadi yengbiriba viewer punmak pusu thagatsari viewer singna Russell live discussion asigi matung tarakpa episode singda tawhuningba discussion leiba tarabadi isagi comment section da ibiraga ekhoi da khangan biru madu akhoi lakot charaga discuss tawnaba tawjage masigi sar guest tagi ayaba lawjaraga masigi discussion asidi matang asida loishinjarage thank you all okay thank you so much